Körülle herle. İrim bada. Dağda da inelerinde. Yenisine bu nedir? Kerzavicen, tütlemeren, tütlemicen, ırlaklı, sırlaklı bulunur. Хурунташ орозим, ут уралла хурт булдыр, басманава пыл булдыр, шүпшебелли шу булдыр, велдердетсе вишне чухне, перевеши беллере булдыр, тебір веши шешкере булдыр. Сцена жіне ермеке ранчи чуваш халық ансамбле элем, ерце пурагане Ирина Корнилова. Народный чувашский ансамбль «Елем» Ермекеевского района. Руководитель Ирина Корнилова. Обряд хонора.
байғал бар. Шенженгерде, ойгерде, ұтты бұлдар билектаран. Түрлі бұлдар ұчақлы. Вырығанға, дедевер бірліше бұлдар қардара. Дебірліше бұлдар ойгерде. Шақты басыне, юржажысыне, тұс юлдарсыне. Қыжал бұтеде ұйқлық сыйлық бар. Бәзімбе құлынма қыжал да бар. Ей тұқ ез, жүрде толы, дебір сана ұры башышасын арқы. Ез дебіре ұры бағына
Birin şuttunca festivaldadır. Buruşra birin kilde birin ünlü varıcı şuharga şuan buldur. Lafı fırşı kavzan kaydır. Şavı birin sarkıbel kaş gibi, bul ne gibi. Ulaslıkra da sarkıbel boktur ışın. Çile şımırıya buğutlu şudur. Camallı bülçür, hamırda sırgı bular doğan diye birbirinden girişlerine kurna. Kırmızı kırmızıya Бурындаш Русин, вижедесле вылех черлихи, вижегардатык мала будыр, швармагылар заязан, первеше картара будыр, теперь веше шешки, теперь веше шивхеринче будыр, сцены жинче кормоскалы сцены жинче кормоскалы район шишишпиль ансамбльный чинетбер, ерце курагане Екатерина Алексеева. Чувашский ансамбль «Шешпель» села Сикоткина Кармаскалинского района. Руководитель Екатерина Алексеева. Обряд «Солдат казахский». Мальчику,
ще багато. Ну не є рука. А ти знаєш, ще лугар? Солінєвна. Дитя у себе розаску саме. Що я би? Сорі, не, тут таке, це має
Кук-кук юрине юрлапы. Ah
Азия. Дурат шумне дурат пожар. Пуш шумне пуш кушмарла болдыр. Шул шумне бол кушмарла болдыр. Шичетлеслеп дырра болла, шичекелеп дырмарла болдыр. Шыркы кричен, шәрбәчібе, юші ішсе дутлы қалашмарла болдыр. Сцена ішіне Аургас районинчи мерчен ансамбльне женетбір. Ерце бурагане Николай Васильев. Выступление Чувашского народного фольклорного ансамбля «Мерчен». Руководитель Николай Васильев. Аургазинский район, районный дворец культуры села Колбасы. Обряд «Мы в гостях». Все
Спасибо, Иванович. Пошел по делам. Я каймамуха. Каймасан пиля намус. Силе, кираю махра.